sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina al-karimil akram, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim. Antal afu fa'fu anna, antal ghafurur rahim, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina al-karimil akram, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina al-karimil akram, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim. Antal afu fa'fu anna, antal ghafurur rahim, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina al-karimil akram, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina al-karimil akram, sallallahu alaihi wasallam. Getanyo bandum manusia yang dicipta oleh Tuhan. Derajat kita yo sama, yang beda sin iman. Hina mulia gasingan kaya, bandum sama kanibak Tuhan. Getanyo bandum manusia yang dicipta oleh Tuhan. derajat kita nyo sama, yang beda syid iman. hina mulia
kaniba Tuhan yang lebih Tuhan yang mengimat dengan takwa boh kaya atau sedang yang keherakan yang mulia be'oh ban kakaya hai rakan mesembahyang tan lena singa oh sadar hai taulan mendum nyen sementara menyekang kaya tanyo be garang oh gasin rakan beraya sabar getanyo bandum manusia yang mencipta le Tuhan derajat getanyo sama yang nabeda syid iman hina mulia kasingan kaya bandum sama kaniba Tuhan kan harta kan harta jabatan di Tuhan minta tetapi hai rakan iman yang dalam dada beoban kakayai rakan sembahyang tan lena singa oh sadar hai rakan bandung nyen sementara menyekang kaya tanyo be garang oh gasin rakan